بكتنا اسم فيدي لما فاكي نجيسان وانا من خطبو خنا لالتني نما فكاچو دبوان فكاني اسيت نمني نام سوفي رب متي خنا تمالي رب متي ما تمالي نغرك كتبني اسيت ربي نما دغيا يو نما قبل يدودو رحمن سمو زبر دوتوتي ربي سبحانه وتعالى ادعوني استجب لكم اجي بيفيد جراتي بكفيت جراتي كلتين ربي خيرت وني سلات اسي كتبن يواو بريسن يواو ينا وي بريسن ما نغا كنتي برو كبا انت برون دبس صابرون وني كلتما وما در ونغا غبرو سنما فكيسا خنرا كل سندر كبتها لوتي سلا را بكا بو غاجر دغتي دغبتولين سلا نورن تور مالف akaba kanuti jirru namni nu beeyo kulleen barbaachisan turre ibaada da wannu kuni haata'u immoo ilmiin gariin hogga bakka siidhaa dhufanii bakka isirraa haasawan namni tokko hogga Itoophiyaa taa'ee Uhudirraa haasawu yoo biyya biroo taa'ee Uhudirraa haasawu ghaybii fakkaata nama waan dachirran jirre takka haasawu fakkaata laakiin Uhud ijaallalaa gaara ijaallalaa wayita haasawan ammoo hadiisni sunii fi jechoonni sun hundisaa bakka isaa qabata shuhadaani dilli kun kaa bakka kana awwaalame kun hoggaa achi ta'anii seenaa himanii fi hoggaa asitti bira dhaabbatan tokko waan hin taaneef waan takka takka hawaasa yaadachiisumaaf jecha kana jenne waan kana deemee haa ibaadaa teenya tuqullee rabbi nurraan taasisini akkuma waliigalatti Uhud biyyi tuni dhuguma rabbitti biyya qubsuma nabii keenyaati sallallahu alaihi wasallam bakka ifaan kun duniyaa itti walga'e burqaan ifaa duniyaa walga'e ifaan islaamummaa hamma xarafarraa xarafatti duniyaa walga'e kun bakka itti irraa burqe bakka kana ardi taariikha ardi seenaati ardi waahiyeeti hatta aduwwiin islaamallee nugaa barreessan qabriin Muhammadi hatta eegadu illee Muhammad qabriin isaa akkuma humna ifaadhaa takka bakka sanii ifaa raabsitu qabriin isalleen akkasitti ifaa duniyaa keessa irraa raabsamaa jira jedhamee aduwwiin akkasitti hubatan lafa nuti hubatiinsa siidhaa laaftutti ilaalle kun aduwwiin akkasii hubatti namni silaa hogguma jiru hojjeta ka eegadu illee qabriin salleen hojjettu Muhammad qofa garree jedhantu akka humna ifatti duniyaa keessa waa raabsaa jirtii jedhan taariika islaamummaa hangam takka akka fagaatu fageenya isaa dachii tana wajji wal qabatee waan akkanaat yaadanna kana nama yaadachiisa amantii gaafa sanii dachii tanarra jaarmayna huwwata kan jirre yoo muka timiraa kana taate malee timirra hurree ansaarri duraanu timira oomisha asaabu zarcii janiin dachii isaa barra hamtuu tana keessa gubgubduu tana keessa masgida nabii kanatti sahaban miilan deemaadha fagurraa deemaa isaan keessa nama harreemaan bitanne gubgubduu keessas ni yaabbatta halkanillee dukkana keessa yaabbatta jedhaniini lakki ani manni kiyya masgidatti dhihoo ta'uu nan barbaadu hin fedhuu je deemsi kiyyaa fi galti kiyyallee naa katabamuu fedha sahaban jajjabaan muuji wanni ajaa'ibaa karaaman ulfinni adda addaa isaan harka isaan irra dalagame sun bakka kanatti wareegama kafalan nuti har'a maal godhaa jirra diin kanaaf caayuma warra wareegamee kana jala teenyee qissuma isaanii haasa'uu malee oduma isaanii himuu malee mee duuti nu waan qaaliidha du'aa mitiyuu wama du'aa gadi al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar diin ummata barsiisuun diiniif wareegama kafaluun diiniif manaa bahanii deemuun diinirra ummata barsiisuu irratti wareegamuun jihaanni ilmiidha jihaanni taaliimaa mee eessa jira mee kunillee dhuga jihaanni dhume sahaabaan mee jihaanni taaliimaa mee jihaanni juhudiin taaliima irratti ninu juhudiin mee eessa jira akka ulamaa'itti akka du'aatatti illee dhugaa bakka kana laallee gorsa irraa fudhannu hedduu qabna kanaafuu insha Allah شهداء أحد رب رحمة إسانها وجنة رب إسانها خنو رضي الله عنه وأرضاه بتلين إن شاء الله ورا سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بك جرود سنة نبي محمد جراج سي عرّاقو يا قيامة شفاء إساني أرغتني إساني وجه آيات وقتاو عرّاسا اللي رب الوحاق بجنة أحد بقى كان فكاتا إن شاء الله تعالى أستاذ عبد الغفار وجه اللي أرى نسيبة عرّا ربي والبكر نفسي سي بك بريدتي نهنداو ربين نجان ورا هجيت أموري كجارتي نجان قالوا ربنا واتازو أجل لي أجل مبرور سعي مشكور زياراتنا للزيارة متقبلة ربي بركة بلغت ربنا واتازو جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته